Nanga neshete kepu selimhlophe mntanami. Enakwenzakalanga. Wena o etsalang ha o sile mosadi wa o le busy le ausi o yang ma. Ai mamela he nna ke motho wa ka o jone ke se jwang awume kancane wena sifetshana ngoba ngizokulayida mina ungazongiphaphela wena awume kancane Ngikuba uskare rasetsa please. Wena Uskare ngizophila rasetsa. nawe. Ntate, ke ntho tse jwang tso di etsa? Maloba onka 5,000 mona. Mara ha ona mosadi wena kanti. Bona mo. What's backing? 5,000. Ha ona mosadi na. Ke mkhotshwa ngana. la uzoshaya imoto ufe before Koloi. session Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pascal stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks always tuning in. Without forgetting to us on Josie Pascal, today. So guys, today ke ngolo se ke mama mona, ke tlo mo fafela sebaka so rena hantlantla re jotso le biso la ke mang le go a go ngoletse. Motho mo le kae? Ngiyaphila mntanami njani? Le nna ke teng mami. Next ko pa fela jotso di viewers sa Josie Pascal le biso la o mang le go a go ngoletse. Mina ngumandisa ngihlala ngale esina one indoda yami edliwa la. Iphuza la imali ayisatholi nix kuDecember manje. Imali iphelele emoyeni. Mara ngiyamazi ukuthi ukuphi manje. Oh so tshong wena motho molo o re motho ha o tšheleta e fella moyeng le hana le tšhelete fela ya jiwa mo jwa. Ya etshwaleni Thandla. Icele nini lento ka baba mama ukuthi nje September mntanami. Qale ise long time kudala. Uqale ngoSeptember lento. Eloko efika nemali ingaphelelanga endlini. so motho molo wile try o bua lena wa mo botsa gore mara ntate ka gore le couple akere tšhelete e ya ko kae o etsang ka yona. Ngike ngambuza mntanami wathi hayi ubhizi nento zakhe ukhona la investor khona eqamba manga. Ngaze ngamthola nalomntana busy naye. Wamthola nomntana business. Yeah. Wabathola kuphi umuntu omntana. Etshwaleni la phezulu Sam Street. So how o qeta mothola ngwana o yena re. Uyawangidelela lo mntwana ngithi umntwana omncane 2000. Eh. Umntwana omncane uvela wangidisrespect nje. Oh so mama o nana re ke yena ngwana o monyane o jang le tšhelete ntate. Yena ngwanaka. So wena mama tsatsing ka jeno batlo re tsamaye re lo etsang re bua le ntate re tseng. Ngizocela usizo leni ukuthi ningikhuzele yena because umuntu omdala akafuni umamela. Njalo mangikhuluma naye yana hayi ngena ngapha kuphume ya. Yo so mama ntho tse ntate di etsang wa qala o di etsa no ha ska o tsho September ha so ka di etsa khaleng mhlomong ska ha nentse letla le hola ya. No yena kudala mari bengajumpisi because imali beloko enginikeza. Mari khani nginotice manje ukuthi hayi imali ayisafana before. Uja tšhelete. Okay mama he re tla tsamaya no re le show re tsamaye re lo sheba ntate re lo bona ga ntlantle bothata keng re bue lena. Lovely Mr Jones, can we please move? Mfana ke o wa utlwa mama re le 2000 ke mo le iphile matla mfana. ngihlasela ntwana yazi mama nawe uyaphuza ne Ngiyaphuza namntwana. yeah no ngiunderstand lokho mfana because ngizama ukuza naye kusho ukuthi umama kanankinga nokuthi ubaba uyaphuza so unenkinga njengokuthi Usatholi njengaqala yabo. Emapili ukuthi akasatholi njengakuqala. imali so kahle kahle inkinga mama la ile 2000 ile lisendleleni yakho and uyasho ukuthi sizolithola njengamanje ngoba Mara o itse na kumkana ke understand ne nna ke tsebo bana ba bang ba jwang especially the youngsters mfana ne wena as uli youngster o ikutlwa jwang o utlwana le monno nyetseng. I think imfundise nayo mfana from ngoba ngixeka nalomuntu omdala urongo yena indoda yakhe irongo phela why uzoba busy nabantwana abancinci uyazi ukuthi umuntu omdala and une family unomuzi nani yabo Singene lana kula yala. Okay. Ya ithaven mntanami. khona la Kumkani mama 2000 ayatsho mama. Dumelang batho ba baholo. Thank you. ma sibone Kopaletse. Nanga neshete kepu selimhlophe mntanami. Ulofaka namazaza nekepu selimhlophe. Uye lo. Uye ubaba. yena Hayibo. Uye mpeke bahleli kanjani. Koko. Dumelang. Motho moholo wena ha so o hletse mazaza so uzaza sethu le ntate ma specs u le busy mosadi a etsa ho etsala eng umuntu omdala wenzakalani la Yo, enakwenzakalanga. wena ho etsalang ha o sile mosadi wa u le busy le ausi o yang mara motho moholo my sis wena ha o tsebe ntate o na le motho ai mamela he nna ke motho wa ka o jone ke se jwang o na le motho oh motho a se motho wa hae ha motho a qala a tswa ka charity a se motho wa hae ke motho wa mang ke motho wa kwathi o my sis ntho o e buang wa rona ha se wa hae jone ke se jwang hangata ke se
Hayi ufayisile. Mamela usimamela ukhathetse kwena. Akasilulaja chicken Usikupa manya. Chicken ubatlashe. Chicken. mamela. Awume kancane wena sifetshana ngoba ngizokulayida mina ungazongiphaphela. Mamela wena mamela. Ngizokugila wena. Aza chicken. Ene wangasa ene kamunna. Aja beef. Kama naja beef stew. Hey, lava sinango sisi. Wena singakulinga nje sikubone. Salinga sikubone hamba nalela nto. Ikarapau, wena umphikarapau ne. Stop it, man. Stop it. Kamunna mama. Dikubo uskari rasetsa please. Wena Uskari ngizophila rasetsa. nawe. How? Wapapa OCO. Wapapa. Wapapa wena. How? Waspita oh. Silibile likhe. My sis wakaphoka please. Lo sis uyenzani lapha? Siphaphele sokushaya thina. Just say. My sister. Sahlonela munne wa motho. Lava sikyo motho. Unomuntu kanti lo baba lo. Aniyazi mina kanti. How? Ntate, ke ntho tse shwang tso di etsa? Malaba onka 5,000 mona. Mara ha una mosadi wena kanti. Bona mo. Wathi baking. 5,000. Ha una mosadi na. Ke mkhotshwa ngana. Uzoshaya imoto ufe before Koloi. session. Wa o tsetsa so ebile o kwakisa mama ka banyana ba banwang majwala ma ba sinang respect for them. Ne firstborn yakho ngijwayela kabi ngabantwana. Wena wathi la usikhathi ngikulela ne. Bona mo. Ukugulela ngokwenzani? No makhe mu Aku wena wafebezela mama sikangile. uyithabisa nami. Uyayithabisa la. Yeke uyithabisa. Uspend Mina endlini angunikezanga nix. imali la. Uspend imali la. Kimuvile Uspend sele. imali la. Mamela ntate mapele o spenda tšhelete ene mama wa tshona le ntho tse hlokahalang ka montlong wena o busy o di tavern o rekela ngwanyana wa batho di brutal o senang le respect ko mama ene ntho ntena go o lekana le first born ya mama kana Uyithekeze mamjwala bona. Uyasho ukuthi la mabruta Wathi ujwayela imali yakho uyamnikeza. Sekazithengele. Unginikeze Kwenza la ngantani. kwenzakala ukuthi wena ujola nabantwana abancane ethaveni ushiya umama. Ukelela ikhamera yona. busy nabantwana abancane etho how about remorse motho etho nabantwana. ata mosadi wa wa tshwantse so di tavern Mosa utalo. ke nga utlosang ka tlong e tlo o dulisang di tavern o tlo rekela banyana ba banyana Etho bolingana nomntana wakho lo mntwana. Iphomela lichomisa kana. tseo baneng ba banyane ba di straight back motho molo Ah ngwana uyithekeze yona bae. Umaka. Unamanga. ayithekela jwala bae Ngikhomela last wathi vele ujwayela imali yakho. okay if ayithekela jwala bae wa wena thomina thama o tla tavern ga o khutlela ko ntlong tšhelete ya short e shotiswa keng ke wena Hai no uyithekeze. ke botsa wena e tloa shotiswa keng matsatsi a ka o fela tšhelete e shotiswa keng ga o ya mo ntlong o thole wena o fitlha mo ntlong tšhelete e fedile e fediswa keng tšhelete Patali account phela. Mamela wena mamela. yini ngalo mama Owami lo ulelang ausi monna wa motho haye. monna wa motho monna wa motho le monyane so Hatsala le yena o tswetse le yena a se motho wa hae ke monyane tlole monna mama o ja tšhelete tsa bontate tšhabeneng wena hao mantate kopa le mehanyana o se o teng wa bona ntho tso di etsang ga di shapo mara wa bona gore mara mamela wa bona o losisa mama digniture ka kang motho molo mara wa hae. kana ba monyane hore o monyane hore ntate ngo mokana Yes, ana ke nna le mosadi ke mo etsa monate. o mo etsa monate Yeah. o etsa monate Yes. ke eng o etsang monate wena Ke ntho mong. ya sa o rekela di brutal wa swabisa Baby. swabisa Baby. ai ke brutal mathekelelo Baby. Yazi labantwana bazokhulisa ama 2000 la. Ngiyawuthusisa. Uzokhula ufuna ukuza nomkhuhlane uzofakela umuntu omdala. kulisa base bamqhuthi imali Bakuthatha imali bekugulise bekushiya ungena next. You understand leyo nto? Wathi baking? lava sibuthatha batata ke respect Thina sifuna ukwazi ukuthi uzoyenza lento or uzostopa namhlanje. Or singene la sitshele lama owner ngoba bathi uphuza la ukuthi bengakuvumeli Yes, ukuthi ungene ungene la ngaphakathi. wena.
king e o hlotseng hore kana kole o tlolle ngwana hobane mama wa chopile ngwile o khalimela ka ena ene ntse o qhubeka king e etsang tjo wa bona ngwana o mnyane jwang o sa khona le ho tella mama ke because of wena mo fa ntho eo ya gatelle motho mo wa tsa keng ya ke itshwabela wa tsa keng mara wa tsa keng se right man ka kopa tu re tla bua ka tlong o tlo mebe o tlo reng camera yano saba mehlo bantu ai ha tsabe mahlo batho ha tsamale ngwana o mnyane tshwantse go wa tshaba too much bana o na le mosadi no wa tsa keng ke itshwabela re tla bona plan ngwana ko hayi man plan next ngifuna imali lo ngijwayeze yona mama wena ufuna imali ayekele lo mntana omncane ubona kuba mamela yini umama akasakujabulisi so ubhizi ngabantwana abancane ayi manje wetsathi ayi manje othi wabana man bayetsang bana bana bayetsang ke batsi bayetsang bana akere mina a sa etsa ntho tse tshwanang le tseo tse mnane tse feng tse mnate ayi man o na le kha kae mama rena sa ntho tse mnate wa o sa buelela ayi shwatse Ukhulumile kuba uyangiphaphela ukhulumile nami ukuthi ari mama na sa ntho tse mnate tato king mfana uyadelela leli khehla leli kuba tshwarelo ukhulumile nami ukuthi awusekho ene right ntshangudisa mohlogo bona ring le tsowang ba reng batho ba ha o kena mo shopong bathong o qala o reka o kentse ring so ke o motho molo wa moaka mamela ngoba thina la selanga ukuzodlala ukuthi siyanibona niyahagana ni happy lento kumele ngabe uyenze ekuqaleni wangashiya umfazi wakho thina songena la mina ntwana nami ngitshelele ona ukuthi engahlali la engangena ethenge mara bangakubona uhleli la ene aduthi bafonele ma uyabuyela futhi lapha phakathi kulomntana cha mama yazini uyabuyela nawe soqedelela imali yokugcina hayibo angithi imali ikhona lapha ngakhulumile lapha imali babani ushabela kulomntana kuphi imali imali abantwana ikhona uyazi ikhona ibenda la etavern akusiyo le yazi ithi mama anayinkinga na endlini lo muntu ucaba delelo sekazenza umfana omncane mama uthi imali khona endlini kuphi ushiya imali hayi isekhathini manje uyazi mama ngokumnikeza ikhadi thina ifubeka yazi something umuntu omdala aselanga amahlaya la ya aselanga amahlaya sizokutshela ukuthi yeka abantwana ungasicela urelax okay ngicela ukuthatha ibhiya la mutho molo uthatha ibhiya uyithathelani ibhiya uyendlini ngimele sokhuluma uthatha ibhiya no ngiyacela asifuni awusanka bhiya mutho molo awuyibhiya lo uzovumalana kanjalo ngeke hayi uthibe yabona ke manje mutho molo awuyi okay mutho molo ka active skali teenager papa ha holo ka sesinthotseng ngiyacela ke uyelane bhiya sekubona izulu kuba samaye kyakupa uwetsela useme jwang siyendlini awusabi ibhiya mutho molo ke rene ke re ilukiseng taba e ga ilukise hayi siyahamba akunabhiya zoyithola ubuyela kulesi sikhebele ke re batla o buela lena mutho molo ga batla re mjwetso re tsetsang a tshentse diketse tsa hae mutho molo akafuna umamela lo muntu lo mdala for nothing wena bantu bathi-camera mana risamama sithi ngiyoyiqeda naye endlini othina okay awusari ngiyamdinga but uyambona manje uyafosa angithi uyindoda mutho molo nna ke thabela ge re nketse monna hao mo lethabe jale okay e re ke kwale wait ke nka soap le bone wa tseba ke ngane e itse re fihla mona monna man re mthotse mona a ntsa le busy le 2000 la ha re fihla le 2000 la wa kana no re fihlile ha se re ntate ha re tsamere go ntlung ntate o batla go khutlela ga tavern ke ntshotse ngata but ntho ke ratang go re gone mo ntsha mo le mo taverning mama a tsamalena so ke tshepa go le wena mo haya ebe o situationing e so wepa monna o na le o jola kae kae o skebe wa tshaba gore imelela ko Jozi Bioscope but batho ba holo ke a kopa re making sure ha re le di relationshiping ga di hlompa hobane rona ke rona re tsang bana ba banyane ba telle batho ba rona especially lona batho ba baholo if utlwana le motho yang o tloetse gore motho o yang wa a rwakiwa a tellwe ke bana nana mama o rwa ka jwang ke ngwana ke a le rata kaofela guys I'll see you in the next episode nna itse ke le bone gore mama o re ngadile a re yena o tsama le motho a ya a re sia ke tsebe gore ngadile go shapo but he re entse ntho re ka etsang I'll see you in the next episode yes baby a re tsama ukuthi engavumeli leli khehla liphinde lingene lapha